Kementeri Bapet Ketanat Kakot Kakia Kakong Ampareen Lingdo Hakasantarik Ujemang Arjar Arpulai Kalalit Jngoh Kakong Paltima Rani Kabadang Syak Sumar Neigrihms Hospital Shillong Nakadaw Kajing Sahkut Thyrnia Hakamet Jangka bagi Doktor Batkiners Kisu Hadin Baladep Kha Kulung Hapok Ganesh Das Hospital Shillong. Habakren cikilat pathai kubor kakong Ampareen kalayathu bakum kani kajingja kasyetja teng-teng bat omla ban biang Henry umdei badon kanu kajingle torti jongka Ganesh Das ban sumar ya kani ka Longkmie bat kani ka Longkmie minta karon hapadeng kajingsya sumar ha Neigrihms bat kalakham yo bor ki doktor ru ki ong basyen kan sayo ban nit phai no syayeng nakani kajaka sumar Tal matakasni bantrek ya kajingja jong ketu kajing dukut Thyrnia agamet jong itu ki Longkmie ki bawan syak sumat Ganesh Das ngakret keteng ino tu Fatimah di ngacupa perspektif syafi ilat thai kubor ba kami kajingja ba dukut Thyrnia akapor bagi operate ya kini ki complicated issues ki Longkmie ki bayok ya kini ki high risk pregnancy kandai ke ege berjatang mentah semumat kumbang ngasutu ngalo director jongka Neigrihms bat naki nai director MI naki doctors la jong bakum kini ki jingjang ki juja ting ting te ke ege berjaka long ba hadin ba I Longkmie ila dep khai kun jogi ipoi syaka recovery room ningkong syai ikhlung kadon khandit ke problem nadu ke bakha namar temla ban ringen simba kadon kata kajing Sahkut tu kata kacaklian kata bok ombok medikasi medically pediatric ong kota di ong dak kumai pan tinrei ita ikme la ra syaka recovery room rei hadin kat tukat ngkor syam ba sedang ban yo bleeding kathe Islam namar bakadon ke problem mentah kacaka ba kaya ini Longkmie judon hiki high risk pregnancies nadu ke por ke bai kakun meningkong baan balai ini dikun besar tinang ta la shemba kata ke bleeding hub menyelam yang i syapok operation theater ke baki doktor lapor apo Ganesh Das kilale tiki sedang bansu ya kata kajing bleed jong kata kajaka kha jong i bat lap ba hakawai na kata kajing su dukut utaun Thyrnia bat urung not jelang sapo tiki doktor Neigrihms hapo Ganesh Das hadin bakim laksai shu ya kajing donjong utau Thyrnia kim shimle jubor ya kata ke surgery ki khang no ya kata ke wound namar don kam ya kata ke machine ke baong ka imaging machine ke bakar ke Ganesh Das ke patla pandon don kam ban yalam ya ki patient syaka wai pat ke hospital bat nang na Ganesh Das ki la yalam ya i patient support Neigrihms aka jaka ka ba ki don ni kata ka imaging machine bat la le ya kata ka imaging machine la lap yu tau Thyrnia om ba udon sya jan khalai ne sya no udon bet haiti jaka khani aka to ka area tu bat ki doktor Neigrihms immediately ki la ya ki syaka operation theater bat la le procedure ki la wang ye utau Thyrnia mut Thyrnia dairu Thyrnia mut Thyrnia laweng yu bat ini patient mentah ipiang ipin kila ice nam kampur ni dapat kalau supply tali apa di place kata Islam tu di ngala yo banya syong banya khana ba din ba dep ka antibiotic dose juga ke shu inject ilana bande chinin be don kamru ban khmi bhai la de ban pet bhai la de ban nomle khia ban kam ban kumbang yu I mentahi hangni kalong bek ba kasai ba kamdon kanu kajing bakla kum kini kijing bakla ki juja akapor bale ki surgery ski bape kijing syaput ki bape di ni nakaliang kejungi ila yawan ketu I mat ila express road ya kajing kemen kejungi mangilaya yo penutran ni kanan ni kakam don kendit ki problem obviously kajing siu nomor bindon MHIS yang paling benar kani katai tingilai keren bat pinok penyanyi director jok Neigrihms bat mention bat kinyarap bat pek bat kajing dot kajing seri nak katai kubar bat pinten pek jatuh kat ni ala kajing bat kubar nomor bat upakalong bat kumbala ha semua kita katai kubar kadon kajing yapen
Dinga kum ka minister ngala shimchai tani ban ngala wan ban kwa ban tani tip chu bat men ba ini Longkmie in nang yo bor bat in klan along masusi ni pai ba chi sim du di bang yi na sem tu ni jing du no i ti ku nung na du ko ko ba ka jing bam la ti ban tin se ni ke bok ti yang kan kan ni sem kan ni ya chi ma ha ti sem ba